Embu. Yes, kule Isiara. Korea Embu. Ate nĩ ũndũ wa kũandamana kuga atĩ thibitarĩ nĩ njũru. Yes. Na mbica cikĩrĩ kuo. Nĩ ũndũ wa kuga matiramũkĩra services. Marahingũrĩrwo rithathi. Yes. Ndiyo itwiko. Mararathwo. Agata ndo tatu kana erĩ. Mararathwo. Atatu. Imagine. Nĩ ũndũ wa gũkĩra makauga thibitarĩ ya level 4. Ifanye kazi. Ndirona gavana wako akiuga nĩ kũhũthĩrwo hinya mũingĩ. Rĩu ona thibitarĩ ĩngĩgakinya atĩ nĩ gũikara ũguo. We ũrarĩ kũ? Akarinda. Yes. Where were you? Yes, tondũ ũcio nĩguo wĩra wake agĩrĩirwo nĩ gũkorwo kĩ-oversee. Rĩu twahinyĩrĩrio tũkire. Kwaga ndawa mũkire ki. Yes. Andũ makoma Kenyatta ndĩraigua marakoma thĩ. You shut up. Imagine. Na tondũ ndĩraigua arwaru marakoma thĩ Kenyatta. Ndeto mwaho. Ololo. Ndeto mwaho arwaru magĩkoma thĩ Kenyatta. Munini wa munene wa bũrũri. Professor. Ndĩraigua arahũthĩra milioni 8 o mũthenya. Na ndege. 8 million. Mũthini arena piyo. Getonga piyo. Gũtirĩ ũndũ. Imagine. Hakuna shida. Aratũmĩra milioni 8 o mũthenya. Ngaigua ruo ngoro. Aratũmĩra milioni 8 o mũthenya. Andũ marakoma thĩ thibitarĩ. Nĩ kwaga nginya itanda. O hĩndĩ ĩyo rĩ. Makararĩra. Mũnene wa bũrũri nake akoya milioni 100. Akanengera wa Korintho. Hĩndĩ ĩyo handũ thibitarĩ. Rĩra tumbo. Ici mbeca cianeanwo cirathiĩ kũrĩ andũ kĩũmbe. Handũ hatũteithie mũingĩ. No tũcoke tũikare haha twarũrũngana tũkahũrwo rithathi. No nginya tũngĩhũrwo rithathi tondũ rĩrĩ ndũ akĩigua ũrĩa gũgĩikarĩte. Tũikarĩte ũguo tũgeciria atĩ mũndũ nĩ magera bũrũri. Rĩu andũ mararathwo. Mũnene wa bũrũri nĩ ararorete na gũkũ Gĩthii. Ndiũĩ kũrĩa rĩ. Agakĩranĩra project nĩ eranĩire. Airport ya Narok nĩ eranĩire. Nĩ araugire nĩ gwaka stadium Gĩthii. Aracoka ararora thĩna ũrĩa wĩku ũramagia. Ararora thĩna wa milioni 2 nĩ mũnini mũno. Arugaiyo nĩ mbeca gĩtogo sana. Nĩ ta wachengia mochari. Ona no gũthakĩra nginya clip. Aramoria no mochari tu mũraga. Mauma mothe mwĩna mũbara nĩ njega. Mathibitarĩ me sawa. Mĩgũnda yanyu bataraitha nĩ ndagũithirie bei. Inyuĩ kĩrĩa mũtigĩtie kĩramũgia thaa ici. Ĩyo ngũmwakĩra mauga thĩna nĩkĩ? Kawe igue. Nĩ muona ta ndeto ciakwa. Lakini mimi nitapanga hiyo mochari lakini mimi nitapanga na Simba. Hii mochari ni pesa ngapi Simba? Kwa leo. Haya, Simba ameniambia hii mochari ni milioni 10, mimi nitatoa hiyo milioni 10 tuwajengee hiyo mochari. Tuko. Na hiyo ya mochari ni pesa kidogo wewe Simba. Pesa kidogo hiyo. Hiyo mochari Jumatatu. Jumatatu tutakuwa tumemaliza. Nĩ tondũ arĩa makoma ku mboca nĩ maraigua heho mũno. Sikero hita. Marenda ya pukiretwo. Nĩkĩraigua memu oyo nĩ marakenerera. Tondũ aya maigua heho macoka na mĩciĩ. Ũratigire mũthuri waku nĩ athio ũkamenya ũrĩa ũkũgaya kamũgũnda ũkamuona hwainĩ. Ngai gũtũita theka. Ũhoro ũcio ũragia mũno ma-DC kũu na borithi na civil. Twagĩtuĩka nĩ ekũmakĩra nyamũ njega. Ni mũmwangi arauga is not funny. Andũ arĩa magererwo mocarĩ kĩrĩa ũkĩra marakena. Na memu oyo. Ithuĩ tũkĩrĩre. No menye andũ a Gĩthii. Andũ a Gĩthii nĩ andũ agĩ mũno. Nĩkũu nĩkuo nginya ũrogi ũkoragwo wĩkuo mũno. No ũkiuga makiuga ũguo nĩ moĩ. Tondũ ũmenye ona nĩ maramenya memu no magakua. Mocarĩ ũngĩthiĩ ũkore ndĩrĩ njega arabu. Na nĩ ũrakuire. Na arĩa angĩ nona maroragwo na gũkũ Embu. Magatwarwo handũ hega ha gũikara. Handũ warm hena piro. Tũraurĩ. Tũgĩthondekagĩrwo moca ithuĩ tikomete. Ngai nĩkĩ? We have not slept. Na nĩguo ngomete wega. God is faithful. Mũno by the way. Ũrakomana no igua nginya thaa ici matatũ nĩ cianegena na iratuongerera fare. Nĩkĩ? Maguta marakĩambatarire hwaĩ. Irotukũ before thaa thita. Tũrahanaga petrol station ciothe jamu. Tukĩgeria gwĩkĩra maguta matanambatĩra.
tondu guko muthi munabi uri otigarite kana murathi guku bururi otiga aya mararota ha murathi wiho wetagwo Rigathi wa Munyoro ni ugite ni arathite maguta ni makambate na ciringi 40 na ne ucio ciongereirwo exactly 40 shillings. Yes, ndithira yabatete na 40 shillings. Thaici turagura maguta magana meri maithathatu. Kai mbeca ciaku ciothe cia kimuthenya cia kibarua. Yes, sero yaku profit yaku yothe ya mama boga 206. Profit yaku ya mitungo yothe uramitira thaici maguta-ini na maundu mane marathitwo. Ona Ndindi Nyoro ni twamuhurire hana kiendelea maguta na agitwira riu thaici ara turaria maguta me 206. Number 1, bei ya matatu ni yabatira. Riu gutire stage ringi ya kibao. Wow. Gutire stage ya kibao. Haria mundu rathi agathukuma ukona igana ukariha ngari kibao. Sasa hakuna. Tugotweka a walking nation. Akirigo kurendu. Yes. We are going to become not a working. Nigetha nacio state goons ri. Yes. Cigathie gituboraga. Nuona niki maroya. Agikorwo wari ho wira wa magana meri gucoka uri he fare ciringi 50 kana 60. Riu kuma thika kinya na ukore mbeca cigana. Karo hau njiguite ndui munene wa bururi ni aritie ADP maguta mena thina. Yes. Mimi nataka niwaambie hii mafuta inaongezwa usiku na mchana. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba these people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. No, sorry. Pardon. Sure munene wa areti hende yo. Wagena hende yo. Hende na maguta mabatirite. Na matiakinyete hau. Yes. Mimi nataka niwaambie hii mafuta inaongezwa usiku na mchana. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba these people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. Kwa hii taxes wanaongeza usiku na mchana. Na mimi nataka niwaulize watu wa hapa Manga, tafadhali mkiona tumesimama hapa mbele yenu, tunawaambia ya kwamba tutengeneze hiyo serikali inakuja ambayo inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Watu wa Manga mko tayari? Tulete ile serikali ambayo inakuja inaelewa lugha ya mwananchi. Na umesema mafuta imeongezwa pesa ngapi? Sasa tuko 206. Kutoka imeongezwa 40 bob. 40 bob. Not even 8 shillings. No. Kwa wale wanaohusika na mambo ya mafuta katika wizara wizara ya mambo ya petroli na mafuta. Ile cartel ya ufisadi iko pale. Ndio inasababisha bei ya mafuta hapa Kenya kuzidi bei ya mafuta Uganda. Na hiyo mafuta inapitia Kenya ikienda Uganda. Jameni, unaweza kutueleza vipi ati bei ya mafuta hapa Kenya mahali ni karibu na mahali mafuta inatoka iko bei juu kuliko Uganda na Uganda inachukua mafuta kutoka hapa kwetu? Imagine. That is the explanation that Kenyans want to know. The corruption cartel at the Ministry of Petroleum should explain to Kenyans why dealers have increased their profits from 9 shillings to 12 shillings. This is 40. Why the ministry is protecting the whole market and operates now like a cartel that is hurting the ordinary people of Kenya to the extent that fuel products in Kenya are more expensive than fuel products in Uganda. And yet the same fuel products come from the same destination, pass through Kenya before you go to Tanzania. Before you go to Tanzania or Uganda. The people at the Ministry of Petroleum have questions to answer, and the corruption cartel in the Ministry of Energy must be broken for the prices of fuel products to come down. We must say it unequivocally that there is no other reason. It is not even about the taxes. It is about the corruption in the Ministry of Petroleum that is aiding a few companies to make super profits while the ordinary citizen in Kenya is suffering high prices.
the cartel at the Ministry of Petroleum Products must be dismantled for fuel products, their prices to come down. And we expect it to happen yesterday. We do not expect it to continue because there is no reason why fuel products in Kenya are higher in terms of price than in our neighboring countries. Yet the fuel products pass through Kenya to those other countries. So watu wasiendelee kutupigisha story ati imekosekana mtu ya kujibu. Inakosekana mtu ya kujibu namna gani? Na tuko na a whole state department that is responsible for matters to do with petroleum in Kenya. So we want first the market must be liberalized. We cannot continue to have a market that is protected for the benefit of a few people making super profits and millions of Kenyans suffering at the hands of a few companies that are making super profits and are being protected by a cartel at the Department of Petroleum in the Ministry of Petroleum and Mining. We must dismantle that cartel. Lakini ndio hata nasema aje nikisoma news unajua hii lazima ipande mpaka 40 shillings. Yes. Wacha hii ya 9 shillings time ya huru. Juu unajua kuko na vita Iran. Hata alisema hiyo time the people telling us about Ukraine and Russia. Wait. Sorry. Oh, forgive me. Sorry. From the top. The people telling us about Ukraine and Russia are also telling us that there is no shortage of fuel. They are also trying to blame oil marketers. So they are even conflicted in the reasons why we have an artificial crisis in the country. From their own statement, they are not sure of what to say. Is it because of the war in Ukraine? Or Iran? Or is it because of the crisis with our oil marketers? Which is which? And that goes to tell you that this crisis is orchestrated, and it is as a result of the cartels and barons who have taken over, using conflict of interest and state capture in our economy. I mean, a straight answer would be, how come that fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya? So, and yet the fuel being sold in Uganda goes through Kenya. That tells you that that kind of explanation is escapist and has no basis whatsoever. We should address ourselves to the crisis that is there in the country and the monopolies that have taken our fuel and economic sector captive. Ona jogo ni arira. Kana nito arapchirwo tene tuko Singapore.